بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bersyukur kita insya Allah subhanahu wa ta'ala puas kembali kita muji insya Allah ta'ala salawat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau maglabi hatun labi rembulan kita di dua bulan kita di ijazah. Tempat iskulu. Alhamdulillah. Nah, bisa kita di ijazah sampean ya lu pinta ini semua na dia lebih bisa kita ibadat dia lebih ke kinan pangandakan jalan untuk penunai dan ini pangandakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala sekitar. Aku sembari yang bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada kita pada balik yang saya berbulan di anakku yang bekas mulai boleh ini memangkain turu yang megumrahin ini dan mamin abtiri abjitain abjid keman. So alhamdulillah nanti anak kita bisa balik ni. Pengaji balik si ini kekainan kita ke Jumat. Puas sambalinin yang pinangajian tembiku itu puas amban puase. Dia tebisara wa mekehulamanin lebih-lebih yang kita begitu itu dunyahin dasal pasaplag ilmuin duk pasaplag ne manusia ditauhin subegwa pasaplag isap kajahilin pasaplag pegge nian masiatin pasaplag pagbantabenantahin pasaplag kemon saben ini tidak fitna nian begitu metekka si ini manusia itu di sana ana maksa ke fitnahan pinte bang mean ini me mula-mula kome apa dekam tebo ko itu yung ana penghetini mismo ko itu payaman te bisi madene story te besame na do me penghetinen dia penghetinen narayahanin ini on magsasain ini on magpitnain ini on mag jingkisinikin ini on magtakabur amad na po bisar mo nambagit sa kita gaanya penghetine sa amin si agama atau kulang-kulang si ini yan pag-agama atau penghati si agama Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa bisan sayen dani kiti mayam si mesin duele. Dakit mayam, dakit bi alal yan si me mini penghekina bangkitain bi ulan na sebe ulama, ulan na sebe doktor, ulan na sebe engineer, ulan na sebe dayahan, me gobernador be amat telusi. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Si yang gero te pecho si lagi te si kita hindi kita hetilen si kita binin hetilen ini bangkit mole tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala baran-baran te biru hetilen mas'uliyat bi ini baran-baran te dengan samian dan kita bilimpa ini lu kalan samian lu na magpasaplagin samian labian lu na magtabligin samian labian lu na ustadin samian labian lu na engineerin samian lu na doktorin lu na marayan ini samian dani kita bilimpang. Sumagwa awala kita bilimpang da kita bilimpang bilay da kita bi uligat sina kalan lay sumagwa ine payaman tebi ine baran-baran tebi nafsi kita ibang sainge ine teboten bi baran-baran tebi tabot kita mo to hadarat Allah Subhanahu wa taala. Naransinin gado niya bisan kasainge na dunyahin etet bi alengog na sainin yan gene magkasawat as ekka na fitna dakit tebi dakit tebi nuhut, dakit tebi edo. Mian pag-erwinin binaman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tebi gay bimbang amban katalaw tuju Tuhan. Do binaw mag-ibadat tuju Allah Subhanahu wa taala. Bisan sa pida tinalaw bangay mag-ibadat nga gunani. Bisan kawisan mag-ibadat bangkana katalaw nga gunani. Manusia mag-ibadat gay tinalaw ini. Manusia yang mag-ibadat gay tinalaw katuan ng tagus mag-ibadat at magmaasiyat. Gana Quran sa Allah Subhanahu wa taala. Larak. Dibigyan sa tinalaw kung pa ni Tuhan siya gay magsambahayan. Garap na gunani. Gay magpuwas gay maghaji isa men gana. Gana magjad na ray inon. Sumagwa bin Allah Subhanahu wa taala. Bin Allah Subhanahu wa taala man kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah. Erwin. Sumay kita kana asal kana dapat sumay ka maghinang. Bangkabayan nun ngase-ngase kayo. Bangkabayan nun etinen yan sumay tikaswa no Tuhan nun. Sumay kayo magkahapan bang kayo muli tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumay uwa hininang nun, sumay kayo maghinang. Sumay hinangin pa in sumay pininig. Kabiwan hinang. Sumay uwa, bilis sa Tuhanin to. Si sinesi na mamaya may kesua. Si sinesi na manusia mag-angan-angan kamayaan ni Tuhan ng kesua at awat siya law kama. Sumay iya may hinang. Hinang init, hinang iya may kesulut atau kesulutan Allah subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihah. Si kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbih ada. Kumian kaya kita mencari peserti. Kaya kita mencari peserti, nag-ibadat, maku, nuhut, pemerintah ini sa amin, melingkan pemerintah, nag-ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, palyamal amalan salihah. Subay kayo maghinanghap. Ubus, naghinang, okay. Naghinanghap, ibadat. Hinang ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pipita si hinanghap, bangyehetitan bi, yene haja hinang mahapin mangkin tinima. Binista wa Allah subhanahu wa ta'ala hinangkan bi hinanghap, subay na haja si manunjuki sa pagsambayang ke, atau subay manunjuki si paghaji ke, atau si puwasi ke, atau si pagzakat ke, atau si biyan ini ke sali. Bangien limekay do kulang. Rukun Islam kulang. Awe asal asas nen magsyahadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ibadat. Ino bulan buah. Dia magpercaya po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si keruwe numbol duwe magtinen ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-us kita magpercaya si Allah ta'ala do si Nabihin dinakita pine nyata kapag percayaan pangandakan Tuhan si kita natagda pinakahaji ini magsabayang ibadat. Ubus pag-ubos din natin maghaji, magmigigayas, mag-ibadat. Pag-ubos din natin umuwasi mangga, kausaki mangga, hingga inasagat, ibadat. Ubos, niyan, yan, ibadat. Tujan Allah subhanahu wa ta'ala, puhuran din sa amin. Magzakat, ang nasin. Tinigyan. Ubos. Iyan penhutanin kemo. Sumagawa, adakala, taabot si Elaw Kiamat, kulang sa bahayang tin. Adakala at awat si Elaw Kiamat, kulang puwasya tin. Adakala at awat si Elaw Kiamat, kulang haji tin. Naubos ng sinin, dumen na haji ang tinartanto Allah subhanahu wa ta'ala atau pinayaman. Wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan ibadat hinangte niyan iyan ibadat hinang tanda hinang kesulutan Allah subhanahu wa ta'ala si ibadatan miyan libiki umyan atau ampat ki umyan dumay sungagawa kasedi amban iyan hinang ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala sikite binista Allah subhanahu wa ta'ala sikite hinang tehap etinin tanda dan kesulutan Allah subhanahu wa ta'ala tujuh iya bang kehinang temian tujuh kita bang kehinang temian ubus hinang wene binista wene sikite ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bisan dumen ke magsambahayan bisan kita dumen nagpuwasi maghaji magzakat sumagawa mikehinang kita hinang kesulutan Allah subhanahu wa ta'ala hinang hap tujuh iya sa amian hinang tehap ampan mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala labi ala lembuli si manusia hinang may kesulut siyen kesulutan manusiain labi Allah subhanahu wa ta'ala kesulutan panghinang temian iyan hinang binista wa Allah subhanahu wa ta'ala sikitiwi ibadat atau hinang puasan banihan niya nan siinin Tebisara wa ma'iki ulamaanin niya thalathatu a'malin niya telu hinang bang tehinang tebi hinanginin yene yan hawa hajjanan si Allah subhanahu wa ta'ala atau hawa hargaan si Allah subhanahu wa ta'ala
bang tehinang we tebiyene telu hinang inin atau telu pangadatan inin atau telu lelebihan inin bang taabot si elew kiamat gayte kole binetad yata timbangan Allah subhanahu wa ta'ala yene telu hinang inin liidamiha sabab kehajene bang tehinang we manusia sabab kahadje hinang yene ammalinin si Allah subhanahu wa ta'ala. ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لإظامها سيجد. Pamante di ko bang inahinangin bang magsambayang, bang magpuwase, bang maghaji, bang magzakat, bang mangaji, bang magjikir bang ina. Telu. Sedi ana bibinte ba telu hinang nan sinin. Telu penghadatan atau telu leben bang tehinang tabi ini tanda kehajanan si Allah subhanahu wa ta'ala gayte kole bang binet tadada timbangan gayte kole timbangan Allah subhanahu wa ta'ala itaw jalla kiamat gede awaje amalnya liramnya kesa murah rin nang tabi kesa yene al-afu anin nas taman tabi hinang inin hajje tamanan hajje tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kedua as-sabru hajje tamanan hajje amal atau hinang hab tuju Allah subhanahu wa ta'ala si ketelu as-siyam yene megpuase yene bakas tehinang tebi iliremian dan bulan dengan pelarene atau gabi Pito kita si tali. Bang may haji may parkala ini atau bang ini tanda din haji. Pina Allah subhanahu wa ta'ala tagnataga eno taraw ene telu hinang haji tawanan haji si Allah subhanahu wa ta'ala bang tehinang we tebi ibadat tujuiye bisan bang pente bistate kaniya muna-murane atau arumen pente bistate yahin ko magsambahayan ko magpuwese ko maghaji ko magsakatin sumagwa inin haji si Allah subhanahu wa ta'ala yene niyan tumbasnen bang upama tehinang we tebi yene parkalain ay yene niyan yene aturanin atau alabianin al-afu anin nas tanga-tanga dite kole si timbangan Allah subhanahu wa ta'ala taabot si ilaw kiamat yene awahidje tungbas amalinin bang tehinang wa manusia tinumbasan atau tungbas amal Allah subhanahu wa ta'ala bang tehinang wa manusia gay ketumbasan gay te kole tumbas nen dembabuadu etin Allah subhanahu wa ta'ala tumbasan kemon sikemon amma sumewa haji ang bantaman menje nene pagdahinang manusia inin wa manusia hinang inin mian etinin tanda nen ibadat tina pagdahinang wa ine ibadat itu Allah subhanahu wa ta'ala bila Allah subhanahu wa ta'ala faman aba wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk inin hinanginin ganiya pegbista gay pegbista bangsa ingge jahanen gay kitawan bangsa ingge kahanen sumegwa dembuwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetawan jahanen duk ekahan yene pahala hinanginin bang tehinang we manusia ine hinang le yene pinne al-afu anin nas sina kam mengetawarehin malik atau kam duksada untuk betul hindi hilang ini. Tumbas nengi kitumbasan, ga niya pegbis na gana binista paajruhu Allah, ga labayan inarok ina, ga lumabay si timbangan, kita ko lewat timbangan. Sumagua tumbas nen Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa mengetawarehin gana pegbis na bang tahinang we ni manusia, bang tahinang manusia tumbasin. Yene hinang bang manusiain pagkesine manusia mina apwene manusiain. Hetinen yene
manusia atau ene hinang amal megmaap minaap ang bandang buwa isirang buwa manusia. Al-afu anin nas. Upama magbanta kami rong indama. Ini. Sedikit-dikit harap magapagsambong. Sampai lasa mahal lalu si kita etin sampai me haji pergalai. Umus gay pa haji. Yene pegbono le. Yene pagbantale amban bang etinen iye kapag hap siya kapag maap siya ini dua manusia magbantale atau magpuntarani. Bisan pa sa ingin pagbantale. Bisan pa sa ingin pag-astel. Bang upama tehinang weda amalinin makapaghap siya. May kapag minaap siya. Tamaap ko indama, tamaap indama ko tamaap. Kita minagay mga pinap sa amyan. Manusia li. May kapag-ibadat siya tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbas nen. Gania binista ka na pagbista si timbangan Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa gete kol yan hawahat je tumbas amal manusia bangi maaf ne den buat kong tinainit ina muslimin maaf ne den buat kong tinainit muslimin sabihan umus tumbas na amal Allah subhanahu wa ta'ala pa ajruhu wa Allah gania pagbista gania pag inarok ina sumagwa direct tumbas na Allah subhanahu wa ta'ala gania pinalawis timbang. Ubus aks opposite nen atau dit enunen niya isang manusia. Ika te bisara ko matnul hadis la isi bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia in setiap-tiap elauham miski banggak haduk isnin piniriata amal ng pino malaikat tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon manusia tinema amal ng Allah subhanahu wa ta'ala melengkan niya dua manusia pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utrukuhuma hatta yastaliha gero manjarit apin Allah subhanahu wa ta'ala tinema ene amal dua nganian samantara sige maghap bakas pagpantali. Puas amban yan. Manusia magmaksiyat. Ubus magtaubat. Mag-ambal. Tinima Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaguwa. Bang manusia. Mag-amal ka kapag hap. Ka kapag mapinahap. Samantara. Pin na sige magpagmaap. Kaya magpaghap. Gaya tinima amal din wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya tinima amal manusia. Bang niya ang bandang buwa, pisa ng buwa, nagjingki-siningki, magbanta-binanta. Bang bisan sa ikipag-amal niyan, abot pinoperyata. Riniport to Allah subhanahu wa ta'ala, tending gero tinima, sampay, mangkin tinima si siye, so ay si kapag-hap. Kapag-hap, ang bandang buwa, pisa ng buwa, yan ay mamsa. Nabangupam. Sampay matay salit-salit, dahil din ang tuwas na yan. Gak maghap. Matay na sa lisan. Hindi ba bisara ko, tiyak bisara Tuhan, hindi tiyak bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagwa, daan pwede tabanan, pwede sikite, etinan bangko bakas niyan kibisarahan. Banggit, pinipitay, nutusuntok no kung tibya. Sumagwa, yan, hadyanin bang maap no bangko magmaap, etinan bangko maap si kao, maap no, tumbas Tuhanin tudyo kao, iniin bila hisabin gani ang pagbista ng gate na natimbang si Uwe at wagay te kule sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala direct ang bagi tumbas na gani ang pagbista paajruhu Allah umos si kedue mangupaba niya ang bankit tabi gero par si Uwe niya ang bankit tabi puas ang bankit puasya tabi Poseten Ramadan sampai tel endemel lo sawal sampai begitu ne bianu satu sawalin
bang niya ang mankiti bihatinin nga kanya pag ano sila kiti magtuwat ananong binihatin pumapinapit maapon bigurog maapte kaamdok iti binikemon sa duk amatin bi Ramadan miyan dan pulang kiti bi miyan ini nandal tulog lublek tak sa miyan ngasi-ngasi kiti korban tinima amatin bi sababan amban kapag banta tini tipeg itinin kuntara man na mo bisiramuwa si diki-diki para kala na itinin lihan tabi ang matin ito Allah subhanahu wa ta'ala sa wali magmapit ito magmapit ito itinin magpapong ito Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo si kedua hinang ga'niya lam yujaddid al-ajr pwede sa bisarabihan ga'ayatinin niya lahi miyan sa amin pinekhan tungbas nin atau sa amin tungbas nin emen tungbas nin ga sumiguha bangtahin ang wenu ila Allah subhanahu wa ta'ala pinne innama yuwappa sabiruna ajarahum bighairi hisab yun manusia magsasabar sali dubang pinitekkahan niya ibtila sali dubang pinitekkahan niya miyan testing wallahu subhanahu wa ta'ala sali du delem keluhayahan niya duk delem kisigpitan niya duk delem kahaplesa niya duk delem ke sekine sumagawa bang pinitekkahan niya wallahu subhanahu wa ta'ala testing ubos sabaran niya sandalanne bendal miyaan sekilay rumen amman siniruk asawa sumagu aman Allah subhanahu wa ta'ala penesti tujuan sabarande bendal kesikpitan miyaan gani artane itinan penesti Allah subhanahu wa ta'ala aman Allah subhanahu wa ta'ala tujuan gak dapat di sabaran imen amman qadar Allah subhanahu wa ta'ala tujuan demikian isab amman hapanne nagludul baya iya sa arataan si niyan baranne si parasahanne demikian niyan sa baranne panabarne buon na magtato di Allah subhanahu wa ta'ala wa miyan buon na magkarayahan buon na maghaplela buon na maghaplenne buon na kaheksinne buon na gasaki sa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa sa baranne kemon pangandakan tuan ni nang na bisan do sa ikasigpit ne manusia alay bang taawot si Allah kiamat innama yuwappa sabirun ajrahum bighairi hisab may manusia alay sayido kemon iniinek kahalan tatap magsabar ng tujutuhan tumbas din naman Allah subhanahu wa ta'ala sedi amban tumbas pagsambayang delay pagpuwas sa bigat silay ga niya tinen yan lai tinartanto Allah subhanahu wa ta'ala sumiguwa gana binistan, gay binistan, wallahu subhanahu wa ta'ala, si timbangan, gay pinalabay si timbangan, taabot siya lew kiamat, yan ang manusia magsabarin, taabot mati siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang awahat siya, tumbas din, bang siya nagipaghinang, yan nga ninanginin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabuluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwal wal-anfus wa bashir sabirin. Asal masing-masing. In kita din tinestingan, pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala, wadilan nagtesmihan tines kita bang saing inibisratan bi, initihinangtan bi, inaghalantan bi bang hindi pinitektahan. Testing atau test wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinestingan kita wala nabaluwannakum bishay'in min al-khawf. Payaman ko pindeka. Kinaman kupin nekam, testingan kupin nekam atau tes kupin nekam. Pin Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me ine. Ine me ine le amban katalib. Pinitekahan kamu kupin nekatalib. Pin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini bisarang. Lu na kita sila si untara, lu na kita law si ine basta bayuan niya besong haja petek kasi kita in katalib. Dinahi. Ini tayo bisaratan. Ini tayo bisaratan di bang petek kasi kita ini in katalawin. Ubus ini hanggang nagitiwihatin paharap
Pakali si miyan keburuhan dan bisi, may kawalangan dan bisamian, bang niya dan buwa sa idin, bitin pedek na si kitibi. Dahil kitin bisara ina si meruwa idin dan buwa ang panpenesting Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran tibi. Waljub. Duk pinitekahan kitibi, gani arta tibi. Sabaran ng kitibi kinug tu, pangkana kinakan. Hindi dahil gitu bisa pindah walju ene kautu. Sumagwa puno yan kinautu pagkasagana dana miyan arta melino kinaka. Duman kau haja magsandal kautu kanya kau nialay arta anu atin magkuripot kau kay. Siya kuripot na manusia basta haja makakan. Bisan na pinday melisen megay meli kapanjaban so basta haja kinakan ni. Naja arta meli kinakan ni. Okay. Nanansinin in Allah subhanahu wa ta'ala wala nabaluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju'i. Testingan ko pineka paman ko pineka am ka amban katalo bang ine bangka waktu pinetek takam pinanahid kam Allah subhanahu wa ta'ala bang inte bisarabin. Dok pinedekkahan kam keugtu bang inte bisarabin Allah subhanahu. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kinugtu manusia. Naluni bang ikaw ginugto umbisara na kapit na samihan ni sampai nagsirig ito Allah subhanahu wa ta'ala sampai sinusunan ni Allah subhanahu wa ta'ala tinda so inin panesting wa Allah subhanahu wa ta'ala sige tebi bang kita bibinetekhan keugto bang ini tebi saray sabaran tebi ampan Allah subhanahu wa ta'ala wa naqsim minal amwal duk manusia niya lusi kita 10 hektar gumahan din. Ubus bang nalo si tali kumian apa dito ng sintuan dito panas gas lai punurugahin siyang tagkami. Ubus sampai niya si kami atahat do duk sidanganakang kurang buwa si Cikibut gumahan kami gas kem. Si kuhin si kemin tebi dua iras lain. Saya kok gumahan kapen tasa dua ini dua ini digi-digi. Saya bang ya si kebut mian tasa naman malam. Bang si yelay kem orang patek tadi bang piasa gas kem. Saya kata tasa naman si gas. Masa si kemin ngape dua iras tebi. Di ano sampai ini sab kem na. Nos in testing about Allah subhanahu wa ta'ala sigiti. Arta hapne yan tahun ne panhana at kumain penungget telehingin sa amin. Desuang haja pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yan ne butin ekas. Atawa ne lehingin matay kinakanwe ne ini mga inu yan gay nebu atawa gana ini nebeyan sa amin. Bekat tinen wanaqsim min al-amwal tinen bian iyan arta atlay tinen thala atawa diba na atat kinulangan bang tuwing tabi egas saya asal mentirigaan mencari balik yung tujuh asal sambat-sambat magnakin in bahasa Anggalisin back to zero sabihan mabalik tujuh number likong zero ka ani arta sa nata nanasi ini bentuhanin wanaqsim min al-amwal ka pinde kaya so kinulangan adja pinde weku testingan ku pinde kam kinulangan adja pinde weku bang arta bin enggak ingat do kemo na tawagan ni kemo sumegwa kinulang-kulangan adja bang ina tawis sarabin naku ingge pe upama bang me gumahan dektari atau lehingan dektari atau sinun de mian 200,000 lepas ang bangkao tatalam bangkao ini tawis sarano sa niya buang kan digiti bakale inin enggak dapat bang pinitek ko Tuhan sa amin pangaarta atin nga tarapan. Bisan busaing gepe yan ngayon natin arta atin. Bisan busaing gepe pangalabas te gumate. Bisan busaing gepe pangalabas te lihing te kahawate kaya mo arta atin. Bang inanan wa Allah subhanahu wa ta'ala tiya bisaranin nga tarapan. Pagkiinin asal pinesting ko Tuhan sigiti. Bang kuwe ingge pagsawarten di si waktu pitek ka parkalay. Wal anfus
ini na hinipusan din, penesting Tuhan pinne, duk ananku atau akulanganku, yan na ginawaran din. Pinapati. Inaran ampan kita halitin, usbatin, andate anak te elate samian, bang ini tebisaraten bang kita pinitekahan, wallahu subhanahu wa ta'ala yene in kamitain biskin. Bang bekibisara ka kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atau ang bisara pinain, ngingeret sen me, ngingeret mian os, ngingeret kemon na sabi pagi inamati Allah nen, inamati anak nen, inamati andanen, inamati inaanen, mitatuanan sa mga subanen, ine. Dana ito bisarane, jadi ambang ini sulang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini as-sabr. Kapag sabar, bang manusiain ini samian. Testing pinatek ka Allah subhanahu wa ta'ala tujuh iye. Umus kasabaran ni. Iti magsabarin ini kasandalan ni. Asal niyan, penulay-sulay wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuh iye. Umus, ini taarot siya lew kiamat. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, pinumbas ko pinisihin, innama iwapas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pinitumbas ko, si manusia magsandal. Ina pinitek ka weh ko tudyo siya, testigan ko siya. Bang magkuing ka pagsabaran, ubus ka pagsabar siya, kung tabi saramyan, men pite kisado na may ginisan may upama sa mente pinitek ka weh tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sige tabi. Ubus ajrahum bighairi hisab, tumbas din. Amban ako pin Allah subhanahu wa ta'ala tabot siya law kiamat, bighairi hisab, gaana niya pinipigbista siya tabot siya law kiamat. Diretso siya, bigdiram suga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, tinong basahin na sinin, sambhayang. Ini, tinong basahin na sinin, puwase, dumay. Dambuwa, amal tabi ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, amal tabi hinang tabi ha, tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, yan manusia magsasabar tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sali itu kepedian, dok sali itu kahapan, sali itu keluhayahan, sali itu sakiruk ka, miskin dok dayahan, ina-ina ipinitek kasi iya tatap pagsabar, magsuko tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, tumbas nen, amban Allah subhanahu wa ta'ala, tawad si elew kiamat, bighairi hisab, gana niya pegbista tujuh siya, direct siya, ginasik wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam nikmat dan dalam rahmat. Ubus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sabru thawabuhul jannah. Gara itong basa siya. In kapag sabarin pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang ina-ina pinitek ka, wallahu subhanahu wa ta'ala sejugita di samian, yan, tingis tayo magsabarin, dengan misara habib na dengan itinan menjadi, ano na, ina na samian lain, ina tayo misara tayo Allah subhanahu wa ta'ala nga, sumagawa, bang iya magsabar, na kuna tayo misaranin, pwede tayo misaramian, misara Allah subhanahu wa ta'ala, duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara tumbas ipin dia kapag sandal dan pagsabar din yan ipin di surga dan bawa tu Allah subhanahu wa ta'ala. Hina dumen magsambayang, dumen magpuasa maghaji ko bisarami anda supaya magsabar. Tepet pagsabar no haja kepingin doan mo ibadat, kepingin doan mo surga kapun, kepingin soan mo surga Allah subhanahu wa ta'ala tawad sila. Si Ketelo, yan ay makasinang tailibin yan. Pagkainin, tabisarak wajah, piniano si yan Modo, si Pasal Puase, pag-irman anak, pag-urong ko si alhamdulillah, pag-itin alhamdulillah, syukurati si Allah subhanahu wa ta'ala, na yan, dumen ng buwan kita yung presipasisabi. Karong ustad din sa manano, dok pagi ako kulang-kulang depende mian oras ko na alhamdulillah ayan kami sa PTV bakas mian naglikas istiraha wa gigiti dar sa tao gigiti maghalip nasihat amban may kuruhan tayo sa amin. Si Ketelo yan nega niya hisaban
Gani abistahan ne taabot si elaw kiamat bangke o maghihinang-hinang ini. Hine, na dembuwa ang banyan sa hadji na hinang. Pangandaakan tin naman Allah subhanahu wa ta'ala ini magpuasa. Gana pigbista. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemon pain in kemon kekehinang pangandaakan wallahu subhanahu wa ta'ala si ipon na hinang wa na maghinang amal ibadat niya. Sedi amban ke pagpuase kemon indahinis hinang hininang wa tabi wa manusia anak Adam alaihi salatu wassalam amal ibadat sedi amban yene ambal hinang magpuasele dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iru tinan si iru tetap si iya samya wa pende si iya wa sira nagtumbas ni nagtumbas ng bahayangin duman Allah Ta'ala nagtumbas magsabarin duman Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala nagtumbas puasay no ani anong basan na sedi duman sedi man Allah subhanahu wa ta'ala maghaji ibn mikyan mazakatin wa niya nung bas sedi tumbas sedi man Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sali duk kemon nagtumbas amalin Tuhan Rabbul Alamin na buwa-buwa sumaguwa yenen hawa ka hajjesin amal bang manusyain muasi si bulan Ramadan yeni hawa hajje tumbas nen geite kole tinumbasan fa innahu li wa ana ajzi bihi kemon hinang kemon puas amban puase hinang amal ibadat ko ene manusia ipon Allah subhanahu wa ta'ala si iye penne sumeguwa bang iye penne puase duman penne si iye sumay bang iye puase suku si aku ubus pegya su aku penne puase pa innahu li duman penne si iye si aku puase ipon Allah subhanahu wa ta'ala penne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana ajzi bihi pegya si aku penne sumaisap keke tumbas-tumbasan menggero aku ila Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, haja ang basampayang. Haja ang maghaji, magzakat, nagzikir, magkemot sa amin po siya ito. Haja. Tandaan ang kahaji, pagkipin, nagkikitumbasan menggero aku. Pagkya si ako penne, pagkaya siya ako penne kay katumbasan manggiru ako pa innahu li wa ana ajzi bihi kay penne katumbasan manggiru ako pin Allah subhanahu wa ta'ala yan ang panlabihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos dumen haji amban sampahayang dumen haji amban enuli haji haji gani akwada bisrali subay yen hawa in manusiain pinakita tayo Allah subhanahu wa ta'ala si iye pagka manusiain bang nemuase magpetotan dembulan samihan gay makazari mangan gay makazari jima gay makazari niyan minum si elew buhat tamanan buhat siya us yayan panumbas ne bebuhat pinikil nen pinakite wallahu subhanahu wa ta'ala inagahan kita wallahu subhanahu wa ta'ala ambat nekan kebuhatan sumeguwa dalam bulan do sumeguwa agarun bi gay ketumbas-tumbasan gay te kole yene tinumbasan hinang di bagsanal kogtuyan si dalam 30 elaw ke 20 elaw ke niyan nginom gay magkasari nginom mangan gay nginom jima gay jima samian sumeguwa agarun bi tumbas na ang bata ko gana tigbis na si kam takot sa loob. Di kitumbasan manggiru ako pin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini po siya. Payamantin si direm bulan. Si kedua bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sine-sine manusia man sama yawman fisabilillah. Si sine-sine manusia muase de elle udah ada bulan
karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan suwede elo raja sarta dumen ke bulan Ramadan pero sale. Kung bulan Syawal biyan upama. Dumen parto sumego sunna. Sumego amwase pen ne karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kus ini penumbas ye. Ini tumbas din. Pajruhu ano yan? Gay ke tumbas ang bangger Allah subhanahu wa ta'ala. Sumego aber Allah subhanahu wa ta'ala ba'ad Allahu 'anil nari 70 harifa. Dem tumbas muase manusia de eleudu sumegua kan Allah subhanahu wa ta'ala inatala iye wa Allah subhanahu wa ta'ala ambanene ebot ena ane jahannam lay tabot sa lukab itumpu tahun ekelet dan dukir ng kasanam walhasil tala amban matalahin manusiain bang iye muase tuju Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala lune kasi bulan Ramadan duk lune kasi bulan Ramadan sumegua pemwesele karena dumen ina duk ina sumegua peg ibadat karena Allah subhanahu wa ta'ala buwa yene mian de elo hajje kita mewasi pinatala wa manusia wa Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia na mwesele amban narga jahannam 70 tahun pinte elim pinatawa pangilengan duk narga jahannam epitene si del Ubus 30 elew times 70 tahun. Saya kira berdua elew. Upama. Nubus manusia mati. Mati pinte 50 tahun umur. Mimpi mereka puasa yang beli. 50 tahun. Pinte 50. 50. Apa? Pinte dia 50 tahun ni keabang taklif ni. Kima amban takli ay ini, kama amban away, kama takna wajib ya muas. Boleh mati ng putaw apa ng putaw. Pinta piantaw na muas. Piantaw respect million tahun na buwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban narka jahannam talay dem buwa pe tinan ini amal tumbas. Amal Allah subhanahu wa ta'ala dem buwa pe amal puas hajat tumbasan siya. Sinuwa lai pain. Karena fisabilillah muase manusiain karena Allah subhanahu wa ta'ala baik. Semegua pegi itu manusia berpuasa. Semegua muase gay mangan. Muase gay inum. Semegua muka duk ngelimut. Muka duk mian namima. Muka duk megriba. Muka duk megmukhadarat. Muka duk mag-music, muka duk mag-gay, magbasa Quran, muka duk mag-kitiluan sa amin. Ina yan. Bisrahin tu man sayaw, man sama yaw, man bisabilillah. Karena itirin muasa kitiwi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, tinumbasanin, dahil lawahadja kitiwi muasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pain, entong bastuhanin. Na, pwede bisrahin, bistahom di ko kung upama insyaallah bang pinisab kita bisayan kaya tagna muasa na kita bi tinimay ko Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa do hajja po siya tanbi hajja rin siya bi siya bi tayo din bang pinisab tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala itekhan tibi tabot siya law kiamat kene umasin bi ghairi hisab ganiya pinne pegbista gayte ko le tinimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala yene mian yene hinangamalin hinanginin tawot sillo kaman ine kaisa al-afu anin nas keruwe as-sabru ketellu asya tellu parkala tellu hinanginin gay tekole binet tagyata timbangan tawot sillo kaman bila hisab suwe huwa bang mahina may kahinang manusia hinanginin tellu parkala amal tellu parkala inin Gania Pajru Allah Allah subhanahu wa ta'ala buwa-buwa Ia mengitawa nire Ia ni Mahala na ito tumbas ng tawad sa lugar Umus Pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sitak na pulih kata berserat wa eris dan dalumian Pinne Manakasat sadaqatun min malin Pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amma dari sahabat Hurairah Hadis sahih Mana kasat malun min sadaqah, amanah kasat sadaqatu min malin
Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ibn Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nasi. Kung itu manusia ini nag-ebuhat. Bang atao ni paghangga ni magkabalas si Facebook bisa na kanya na pinagkataon pa ni. Diniyawa-diyawaan ni ulama amban Saudi Arabia. Diniyawa-diyawaan ni ulama amban Najari. Diniyawa-diyawaan ni ulama amban Siriyahi. Diniyawa-diyawaan ni ulama amban Sudani. Diniyawa-diyawaan ni ulama amban Lubnani. Diniyawa-diyawaan amban Manuel. Kubus ilagawati iya amban Yahudi. Pindi iya mito. Atawanin engineer amban Basilanin ko si Bas. Si Fox amban Switzerland. Ako amban Amerika. Haji Nabil amban Basilan. Kinakahat Haji Nabil magiging kurahin, si Basir magkurahin sa amin natin. Saya. Ubos, pisi sa kata. Si Aguhin Lexus. Pusi Sabin, pick up. Pusi Foxin, etinan, Tracy ko. Nagdiwa-diwa sa amin, magkalikyawan. Nansin pinribite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinribite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nakasat sadaqatul mal. Bangkiti may kapagsadaka. Gay hilang si intendi de compole atau de karutle upama bangkiti ngurung sadaka sa amin BPH sini. Gay hilang si intendi. Semua magkatama. Semua sampai manusia yang nasasitahin nasa. Malik sinun dito sa pila. Bang na ngurong ka ng buwa pila ito si Daruzikil pagbalipan ka ano lepas na yan. Atau oleh si istirahat si pagbensi Ramadan. Naka na siti. Daka ngurong. Bukala magsadaka. Natiya bisa nabihin. Ng buwa pila lay gipin din bigit mo lang ini sin mo sumagawa bigit ka sa amin. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. Duk Allah subhanahu wa ta'ala bang mekehinang iya makapagsadaka yene manusia lay dumen mekekulang sina sumagwa mekikasini pipisin. Duk manusia in bang iya ngamaap si pagkasini manusia pinagtamba-tamba Allah subhanahu wa ta'ala yene darasatin atau yene yan sisebutan siya mahal. Ubus wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa Allah. Duk sinesine megmeriawa. Si sinesine manusia isap megmeriawa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sinambuha manusia. Megmeriawa ay sinambuha manusia. Labi na megmeriawa si Allah subhanahu wa ta'ala manusia nagbinuayan. Behu na isap inangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ko ito. Gapit yung inangkat to epekasyon ng manusia. Mas labi na Allah subhanahu wa ta'ala sargay ko tayo inangkat. Siyempre, yun ay kao mangangkat dito. Kao na may tinggitangan nung pinu ako marehan. Kao na may tinggitangan nung pinu ako may tawa ilmu din. Kao na may tinggitangan ako pinu may tawa maparahitin sa amin. Manusia sa iyan. Gampe penge meghinang sa iyan. Gampe sa kaya pinagtamba-tamba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan eh, pangedekdesiin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gani ako na muna manusia iyan sa amin. Ini manusia ini magtakabur to Allah subhanahu wa ta'ala. Magtakabur. Pagyahap bentuknin, pagyidayahan niya, pagyahap lesanin, pagyitao niya, hapakalnin. Sumagawa niya alam malamang ba niya gini pagkadatan niya. Niya pas bentuk ang ba niya gini pagkadatan niya. Niya agay kole, niya asake gini pagkini gini hinang na ini. Niya ini sa niyan pin gara-gara satu na tawagan ako na warang. Niya. Imante bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil awla na ikaw na matang metauhid ikaw na metauhid dahil Allah Ta'ala na mawa metauhid dahil ikaw na megkasinin dahil ikaw na may mahapentukan ikaw na mahapentukan niya dahil ikaw na metauhid may kinayatan kaya sumagawa dahil nang tinisipatihan ni manusia sa dilikaw na si ini manusia bang siya magsifat labo tuju kapag takabur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nagiben umabot siya magtakabur umabot darasat nun
si Fir'aun ini derajat Fir'aunin nagtuhan niya ngakoy nagtuhan sa di man Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kabagtuhan si Tuhan di Allah Ta'ala, so ako rin ito ang balingkir. Tanda na magtakapur rin naman sa amin. Di pakali, migmeryata diyata sa amin. Nakitiliga ado, gani ang magkisaan sa iyan, sumegwa, bisan bang nasi kitiliga niya, sumegwa, mayam kami sa istorya akba, sa mga dalam, kaya mga kitiliga ko sa cellphone. Iyo nalugwa, magtakapurin, so magtakapurin kaya mga ating yata. Iyo, paman. Magtakapurin, iyo. Dili. So hanggang nakuha, tabisara kumihan, daki tabinuhot, mayam sumegwa, daki tabibimbag sa pag-ibarat. Gaya binisara sinduyan, sumegwa pinamantuhan, bigitibitaw. Sila kiamat, yesa seti, mismo andano anak mo elano niyan, mitatuano ito magkatapong sa ikaw, napsi tawad sila kiamat, pinayamanin bang sine, mahapinanganin. Kaya ito bisaram yan, bang sinesine. Mano siya, mabaya magkita rin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya magkiswa rin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa ini bagi ng hap, tidak magkiswa rin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupar kalam yan. InsyaAllah, bang niya dapat. Bang niya, dampo ang banggit, magsiguro saga ko ito aran TV, magmapinat kita ni amal ibarat rin Allah sa haji-haji. Duk, bang niya testing Allah subhanahu wa ta'ala sa TV, sa aran TV, amal sa haji-haji amal. Duk demikian magpuasa, daan na puwasahin. Sila kara batalan. Sinasinakam magkikisin sa amin ang puwasahin, kara batalan. Bisan pega buat Ramadan yang sumegwa. Duman haji kita nakin magkasadi muasa sa Ramadan. Ina ellew, ina biyan ko din sa ramian. Dellew ka muasi. Sedi amal Ramadan lay, pinung bastuhan si kawin sa iyan, pinung kukibutahon, pinatalang man kiyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala amban narga sa amin. Ubos heliante ini apa saya maksud. Bangani time ubos heliante niya bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Uspesun ayat din pini walatan. Dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kalanam bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ubus sedi ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sisine-sine manusia kituan wa Allah subhanahu wa ta'ala ini manusia kituanin sampai tiwon mati ini manusia tidak magkahapan tabot sila o kiamat din ang mamasali. Pihati bang kuwainge mangkin pedek ka sikita into Tuhanin. Bang pedek ka na sikawin to Tuhanin, yan geget na itong mag-ibada. Geget na itong hinapanganakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumigwa na pihati bang kuwainge mangkin kiyo telepas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegge, wa may yudlil faulaika humul khasirun, sisine-sine manusia. Ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala, yene en sa lugi na manusia. Sine manusia. Ilepasin, yene manusia, gaytek kahidayatin tujuin. Gayte ima na hidayat Tuhan tujuin. Sine? Yene manusia. Minggay menima hidayat tujuin, yene manusia, bang mag-ibadat, bunglewan na kuasya tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wey, tandaan ini tandaan kita iman hidayat Tuhanin, yan naman hidayat Tuhanin na kayo kasamahan. Dinak yan magpuwasi, dinak yan ngaji, dinak yan mag-iman. Sumagwa, bunglawan na dukmasya, ini. Pwede ini tandaan yan, bunglawan na dukmasya, bunglawan nila masya. Pwede na kita iman kasambahan.
siya maghinang iye, pagsambahayan, kaya na, sabi si Indama, si Umar, Samian, si Galib, si Malik, si Abu, pagsambahayan. Sabi ko, bagpiyo si kamsakam sa inyo, kamsam sa inyo, takiyan, tayo lo, magdumiro, mag-ano, pustar, magsugal, mag-ano sa akin. At tuhanan bang ganiya, kasi ito, pag makadarata na ino, pag saruhan to, walang alam niya, ato, auzubillah, ato ni. Pag saruhan, niya, atawa iya, iya, puserin, kasi, kita sa lahat ko ito, iya, pabili. Hindi nagsigo. Sumawa iya, magpuserin, iya, magpabili, sabi nga, itandaan. Manusia. Gay tayo na to, tuhanin to Diyo, yan, bustan pagkakaman. Sige, wala. Pwede ka ng bahaya. Mag-ibong lawan, dahil kumasya to Diyo, gay pakali. Umus, sa'yo nagkahalan manusihay. Gaatek katuha, tuhanin siya. Gaatay maane, yan na hidayat, tuhanin to Diyo, Gaatay maane, Allah subhanahu wa ta'ala. Si Bendal, gaatay maane, Gaatay maane, yan manusia lepas. Sine, gaani matutuhan, gaani ayat Allah subhanahu wa ta'ala, gaani hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang pinne. Manusia yan siya naghalan niya. Ega pinne tayo maane, yan pinne to, kimihin pin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa tu'akun, atawa miyan sarakun, duksara Nabi kun pin Allah subhanahu wa ta'ala, nayen may manusia lay bakas na pinne. Kaya magkastawan ka ni kayo pinne pakali, ubus, ineddo, anen miyan ginantiyan no, ineto, induk kelepas, ngelepas pinne baramne. Pag ilepas na iya pinne baramne, dirihanan ne, na, ubus na pinne tinem kami. Kikahan amban may manusia, yan ang hindi mapakali si Quran lay. Minggi mapakali si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggi mapakala si ayat Allah subhanahu wa ta'ala kekahan na pinamban siya kan kemon ni manusia alay ubus na pinne hinangan kami lahat sa hap na lahat ubus na tineman kami siya tinem kami na pinne si dilem da baca duk hinangan fertilizer na siya antak dilem narka jahannam walakad zara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins ubus na manusia alay tinanim na dilim narka dyan. Ano yung fertilizer? Di pagkali. Ulanin kwe, dewen data, palaros data, dewen ulang niyan, iyo ayatin sige-sige, hindi sa sige-sige sa miyan. Sumeguwa, lupa halin sumeguwa, kaya pekilene. Mano sa iyan, pinaubos na pinatinim kami. Antag, li jahannama, dilim narka jahannam. Lain na kita andang. Lain na nakipikit andang kita dalam ayatinan. Record siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ito elong pe kita. Elong pe. Manusia yang kipakal. Lain andang. Record siya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanim na kita wa andang. Di jahannama kathiran min al-insi wa al-jinni wal-insi. Ubus. Wey. Manusia alay. Wa ma kunna mu'adzibina. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta nabatha rasulah. Gapin ni kami ngadap. Gapin ni kami minsana. Siipon ko para Allah subhanahu wa ta'ala, samantara gapin ni pagkaspetek kaway kami, pinetekkan, pinne kami, way kami tujuh siya may kiribinibihan. Tinen, yan, Allah subhanahu wa ta'ala, bang manusyain gana, pangalap-ngalap na si agama, ngay sinik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Higipit tao. Umos, bukite ko ito, bisa tuhanin. Gaypen na kami, minsana, gay kami ngasap, samantara, gapin na bakas palabay, pinalabay, kami ang bankam na ikinabinabihan. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umos, kite ko ito. Kaukaw niya, ang discuss si kite, pinain, ga lumamay do, ga kumag-abot, kumibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Open na Tuhan ko, Dako siksaon nga, tikita ko yasa, miyan mag-abot, tikita, gapin, piye ngibutahon sa miyan, daway, labi na ngibutahon. Elet, kung Dr. Muhammad, dake nagtisuwa. So, dako asamon ko ito. Pag-iipin na bisaron sa miyan, wama kunna mu'adzibina hatta nabas rasulah, gikan pin Allah subhanahu wa ta'ala, ngasa,
Minsana si kaam samantara gak kayo bagas petekahan kami, gak kami bagas peteka tujuh kami kini-kini na bantay bin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpul lagi kita bisiin si jawab atau si iruti bisa Allah subhanahu wa ta'ala ubus, oke. Pero Allah subhanahu wa ta'ala oke ini gak tegal ni Nabi Muhammad dangi ibu na 400 tahun betul bagi Nabi dan upama apa kita itu eleten gak ada kita TV. Sumagwa bang kubulan tinggal sa Madina tikita TV bisang kita tikita dalam Quran na medyo luwasal ile dalam kubulan. Ubus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ako bin tikita re. So ngam baniya bisarani. Rinne al ulama'u warathatul anbiya. May ke ulama aja. May ame tauhin. Yan pinning hindi ko kasalukan. Nakita ni ko ito. Mas ko ito na magwin sa akin tibigay nga suwa ulama bang piyo na kasi siya pengajiya bisan kita lumangalangan piyo siya obal piyo malili kinakan tibi lumangalangan siya kasana ako kato na assalamualaikum tiya nga suwa ulama kita ito sa nawag ka ulama ko ingi ina dawatan bitawad siya lokamat siya hadrat Allah subhanahu wa ta'ala way kita biga apakali si bisarami ulamain buhimeng ganti indabino bisang kita Numus per Allah subhanahu wa ta'ala kakam pakala sa benna dani kang mandaw ako pakale sumiguwa lahum qulubun niya pinipengetian de manusia lay sine yemen gay merima yene hidayat Tuhan lay niya pinipengetian de la yafqahuna biha suga pinne usal de kapemikil sa me pengetian de lay walahum ayunun dukniya matari suga etinen priaman den bang lumag seminarin lumag pengajiin lumag dakwahin lukewon Qur'an binasa samian iwahan sa priaman din sedi enggak usah di matarin pamiam di sami pengandakan tuanin walahum adhanun la yasmauna biha dok tingere niya kompleto sumegu agak pekelere asakit pekelere samian iyo ne sa mata binasa ne Qur'anin binasa na ayatin dok bisa bahasa Arab dok binasa Tagalog pe umos kay petaw mag-Tagalog niya maginiakan kay petaw maginiakan baka asuk sampai nag-English pinamalik bisi-bisi malikan so ine sa magkulangin antag kita binaginin ito mikiraawa sa Allah subhanahu wa ta'ala kiaman ganan niya ko ito bisarahin kiaman Qur'anin kiaman tikituhan tayo bisara tehti tibi umos kiaman niya pengitayan niya mata niya della, niya tinge, niya awe, ga inosal, we TV, ubus, pero Allah subhanahu wa ta'ala, yan ibin na manusia li, we binatang. We binatang. Ulaika kalanam, tingi-pingiti yan. Duwing baka subjective, subjective niya, kitinin, sa hapinin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kompleto. Barante, ubus na pamakante barante ne pag subject ko ito sige tibi. Ubus niya pengetayan tibi niya pagante pengetayan tibi, duk niya akal tibi niya pagante akal tibi, duk niya nyawa tibi niya pamakante tibi nyawa tibi sana. No ene bisaray. Barante niya matate niya pengete niya miandela niya samian sumigwa ini pamakante ini engosalante ni. No ubus ien banggay tayo maatibi. Yan hidayat to amar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika kal-an'am manusia yan. Bisan sa inge na yan bisan sa inge hap bentuk na hap lelane. Sumiguwa, bisan riya, tebiya miyan asu ileklap pemiyong sa amin ileklap pihap pe karajat din sa Allah subhanahu wa ta'ala mamanusia yan. Tebiya miyan. Iya bisarahin. Ulaika kal-an'am ko apin na siya binatang. Balhum adal. Mas pesong pepin yang mga manusia binatang tabiat men me suluti antara sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ng manusia gay naima gay pakali gay tima na iyan to Allah subhanahu wa ta'ala puwasan miyan ubus na magtuten miyan patang strategi ubus duga ubus orastan bi sumagwa bang pilis at kita binabot si sumat balik dug sumpatati sa mikisato may sakan kalubalik hata wallahu alam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين